najlepše priče iz celog sveta. Princeza bambusa, japanska bajka. Jedne noći, obasjane mesečinom, skupljač bambusa šetao je kroz šumu i opazio stabljiku bambusa koja je svetlucala. Presekao ju je i u njenoj unutrašnjosti otkrio devojčicu veličine palca. Srce mu je ustreptalo od radosti i čuđenja i on je uzeo devojčicu da je odnese kući svojoj ženi. Pošto nisu imali svoje dece, odlučili su da je usvoje i dali joj ime Sjajna princeza savitljivog bambusa. Od tog trenutka čovjek bi u svakom presečenom bambusu našao gomilicu zlatnika, nesumnjivo kao nastavak čuda kad je dobio devojčicu. Ovaj par imao je dovoljno za život, a njihova usvojena ćerka razvila se u prelepu i mudru devojku. I ma koliko se njeni roditelji trudili da je kriju od radoznalih očiju, za nju se saznalo i u najudaljenijim delovima kraljevstva. Jednog dana, na pragu kuće skupljača bambusa, pojavila su se 5 divnih prinčeva i svaki od njih došao je da zaprosi sjajnu princezu. Ona je pristala da ih vidi, ali je svakom od njih dala neostvariv zadatak. A ko ga ispuni, dobit će kao nagradu njenu ruku. Ti ćeš mi doneti iz hrama svetu činiju ukrašenu dragim kamenjem, rekla je prvom od njih. Od tebe želim grančicu sa drveta koje ima zlatne grane i srebrno lišće, rekla je drugom. Trećem je zapovedila. Ti ćeš mi doneti kožu vatrenog kineskog miša koja ne može da izgori. Četvrtom je kazala. Ti ćeš ukrasti raznobojni dragulj iz zmajeve glave, a ti, rekla je onom posljednjem, ti mi nabavi dragocenu školjku koja je skrivena u stomaku lastavice. Prvi princ je otišao da potraži činiju, ali se začas umorio i devojci doneo običnu posudu. Uvređena, ona ga je oterala. I drugi prosac se vratio brzo, ali je odlučio da se posluži lukavstvom. Zamolio je najbolje juvelire u kraljevstvu da načine zlatnu grančicu sa srebrnim lišćem. I prevara bi možda i uspela da princ nije kasnio sa isplatom, pa su ga juveliri pratili do kuće sjajne princeze i razotkrili ga. Treći je verovao da je kupio kožu kineskog vatrenog miša, ali kad ju je devojka bacila u oganj, koža je izgorela kao bilo kojeg drugog miša. Četvrti princ se sukobio sa zmajem, ali zamalo da pogine, pa je odustao od svega. Još goru sudbinu imao je 5. prosac, koji je u pokušaju da dohvati lastino gnezdo pao i smrtno nastradao. U međuvremenu je glas o lepoti sjajne princeze stigao i do palate japanskog cara. Podstaknut radoznalošću, car je odlučio da poseti devojku. Zaljubio se u nju na prvi pogled, ali ga je ona odbila. Roditelji su bili razočarani ćerkinim odbijanjem, a ona im je otkrila da će uskoro napustiti zemlju i otići na mesec, u svoj pravi dom. Na dan njenog odlaska, nekoliko lunarnih bića pojavilo se na nebu. Car je poslao vojnike da sačuvaju voljenu od otmičara, ali su ih nebeska stvorenja svojom bleštavom svetlošću oslepela i naterala ih da se povuku. Pre nego što će napustiti svoje voljene zemaljske roditelje, sjajna princeza im je dala dragoceno platno istkano zlatnim nitima. Caru je poklonila eliksir besmrtnosti. Ako ga popije, živeće zauvek. Zatim je devojka obukla haljinu od blistavog perja, zbog koje je odmah zaboravila sve što je doživjela na zemlji. Obmotana magičnom aurom, sjajna princeza se radosno otisnula u vazduh i krenula naviše i još više, sve do meseca.